No goal for them. Concentration, concentration. I know if we give our 100%, we can do, guys. We can do, guys. I know this. Outside, ready for go inside. Everybody's important. We already see this. Someone go inside and change the game. This is our life, guys. This is our life. We need to fight for this. This is our life. Go. You know? Hey! You have to know that in football, okay, kalau kita harus tahu di sepak bola, even in life, but especially in football, bahkan di hidup, tetapi secara khusus kita bicara tentang sepak bola. If we believe and if everyone believe, kalau kita percaya, dan semua orang percaya, and work for that, dan kita bekerja untuk kepercayaan itu, everything is possible. Segalanya pasti mungkin. So let's go, everything is possible. Ayo! Kan sebelum kita mulai pertandingan kita doa semoga pertandingan ini kita diberikan keselamatan, keamanan, kelancaran, dan kemenangan. Doa mulai. Doa selesai. Selesai. Tiga, dua, satu, selesai. Oke, thank you.
menit. If we in the first half give Kalau kita seperti babak pertama memberikan all this intensity, segalanya di all babak this pertama, segala attitude, intensitas, segala second half attitude, babak with kedua. the same intelligent but even more glass. Okay? Berarti bisa dengan kita bawa kita doa mulai. Doa selesai. Pergantian pemain dari tim Persib Bandung. Keluar nomor 10. Itu dia. Mantap kuat. Mantap kuat. Wasit, wasit. Wasit. Ganti usah kilo, bro. Ganti usah kilo. Masuk lagi. Hei, wasit, cek, lihat dulu. Keluar nomor punggung 15 Firman Juliansyah. Momen lah, momen. Momentum lah. Masuk lang, masuk lang. Keluar nomor punggung 10 Turan Bus. Berakhir pertandingan antara Sementara FC berhadapan Persib Bandung malam hari ini dengan skor akhir 1-4 untuk kemenangan Persib.
If we don't train, we cannot do this. But if we train, we can do this. Selamat malam. First situation. Pertama, I think we make a positive first half. jadi kita membuat sebuah hal yang positif di babak pertama. In the second half, we try to make similar and keep the same. Di babak kedua kita mencoba untuk membuat hal yang sama dari babak pertama untuk memulai babak kedua. But after in 2 minutes, we concede two goals. Setelah itu kita hanya dalam 2 menit kita kemasukan 2 gol. In my opinion, even the first goal come from a fault that was not booked in Stuart, and from that moment they make the first goal. Jadi gol pertama kita tercipta, lawan menciptakan gol dari momen bagaimana Stuart seharusnya ada pelanggaran. Of course, not these who make the result, but is a situation that maybe makes something different. Karena situasi itu akan membuat sebuah perbedaan dalam permainan. To make the result, tentang hasil, is they have better team than us. Mereka punya tim yang lebih baik daripada kita. They show they are better than us. They are in the top, we are in the bottom. So dia menunjukkan bahwa dia menunjukkan dia yang terbaik karena dia sudah sekarang posisinya dia di atas dan kita ada di bawah, dan itu ada perbedaannya. We have to understand this. Kita harus bisa memahami situasi ini. Today our 5 players on the back, that they try to make his best. Our 5 players on the back. Jadi 5 pemain kita itu berbuat semaksimal mungkin yang terbaik yang bisa mereka jalankan di dalam pertandingan. But the reality, the experience in League One and Bima is here, is true. Tapi pengalaman di nothing, no have. Jadi pengalaman yang di Liga 1 itu yang berbicara. Bima ada di sini itu yang membuat sebuah perbedaan. And also even Rosati's adaptation. Tapi juga Rosat situasi juga beradaptasi. So this, of course, playing against players with the quality of Ciro, David, Tiron, and all these players is difficult for him, for us to handle the situation. So it's totally normal. Jadi sangat normal bahwa kita akan kesulitan untuk menghadapi Ciro, Tyron, Da Silva dengan pemain yang kita punya. But I have to give the congratulations to my players because they do the best and they try all the game making his best. Jadi saya juga mengucapkan di kesempatan ini mengucapkan selamat kepada pemain saya karena mereka sudah berbuat yang terbaik dan melakukan pertandingan yang bagus dalam pertandingan hari ini. People can attack the coach, can say what they want. Not a problem. I take the responsibility. Jadi semua orang boleh menyerang coach, boleh. Coach akan mengambil tanggung jawab itu. Our substitution. Pergantian kita. Diki, goalkeeper. Coach mau menunjukkan. He change. Firman. Tihu, goalkeeper. Teguh goalkeeper. Ini mau ditunjukkan pemain pengganti kita. Muhammad Ridwan is a player that no have many opportunities, but our strikers are scoring goal and assist. Jadi Ridwan punya banyak, dan Gilang adalah pemain EPA. Ikramil already speak. Dewa pemain EPA. Dewa pemain EPA. Zul pemain Yoyo. Pemain Yoyo. That's the substitution. Itu adalah pemain pengganti kita. And from these 3 players go inside the game. Dan itu pemain itu yang masuk di dalam pertandingan hari ini. And from the beginning we play with Gala, 18 years old, no forget. Jangan lupa kita pertama kita main 21. Dan kita main dengan Gala dengan 18 tahun dan Firman dengan 21 tahun. You have to see the scenario. Kita lihat skenario yang kita with all respect, dengan segala hormat. Players, but I don't have analysis. All these, see one list and see the other list. This is normal. If you see the teams, itu sangat normal. We have 8 players absent. 8. Mesti diingatlah kita punya 8 pemain absen. We have Marco Baixinho. Okay, he's a long term, but he's absent. He was to be in the team, but unfortunately get the injury. Jadi sayang kita punya Marco Baixinho harus istirahat lama. Karena dia adalah proses pertama pada saat kita perbaikan. We have Iqbal. Kita punya Iqbal. Kita punya Iqbal punya cedera di mata. Alex
Alex tuh, kartu kuning. kartu. Marti kartu. Akasu Wakasu kartu. kartu. Rian. Rian kartu. Kim no want to play. Kim nggak mau main. Friendly every discipline 2 trainings ago again. So Lagi, cannot Fendi do ada again. masalah disiplin 2 hari yang lalu. So Jadi